omwitumbi shahanga mukaga abarukora byo kubara abantu bebembirwe Francis Musime barukurindwa ba polisi batandikireho kubara batina hibarukubarurwa abamu bakushora ni batuyiruka namana bakora tuna security ni bayiruka kyoka baitu kandi kitu bakukimanya obagenda bagarukire ni bagamba tukumanye nye muri ba sensors saba kwange kuli abantu babe positive batwe information etukubetagaho titwina kabiko nakatugenda korala abantu abo. It's just for the goodness of the country. Musime nagira ngo batunjiremo kuteganisibwa ahabukwato ngo bujaketi na nebindi. Ingira Uganda Bureau of Statistics inakuba niye eremereye akaba tugambirege busimbire kuruga Kampala kuruga Nyenkyakara. Twabulinda titwaburora. Twagamba kale tusakole matakozere kitakozere mulimo tukujja kola atigo kutere simu mukamwaitu ako journalism wa kichwake kuruga Uganda Bureau of Statistics. Tumuhaira information kana wabaka bakamube abamanyisize kazi tubaintu baraba floating population abataina okurara twina batusangire baliyo kandi twabahandika basaba umukoro gwo kubara kuno kujomera kutangire kurungi aho kigendera kiryo kutonga information yatuyamba kutegekera ihanga lyaitu. Musime nashobora ngo butaba na nebirukuboreka tikirije kubaremeso kubara abantu okubara abantu noko kumare 10 bitu ebyoma ebibarukubarisa ebimwe tubirukukora amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagabakatoto.